Pozdrav svima, ovdje je Omar sa omizio.com i prije 3 minute smo dobili iPhone 5, kao što vidite, i danas ćemo ga ovdje otvoriti pred vama i pokazati što možemo naći unutra. Za sve one koji ne znaju, Apple je ove godine promijenio dizajn iPhone 5, s tim što ga je povećao, tako da je sada zaslon umjesto 3,5 inča, 4 inča dijagonalno. Naravno, još uvijek se radi o poznatom retina zaslon sa veoma visokom rezolucijom, odnosno gustoćom pikselova. Osim toga, dobili smo potpuno novi čip A6, o kojem se još stvarno ne zna previše. Prema Appleovim izjavama, čip je duplo brži od iPhone 4S, što znači da je u stvari 4 puta brži od iPhone 4. Uz svu tu brzinu i uz veći zaslon, baterija naravno traje još duže nego na iPhone 4S. No, dosta priče, da vidimo što imamo u kutiji. iPhone 5, veoma lagan, primjetno lakši od iPhone 4 i 4S, baš primjetno lakši. Naravno, u kutiji osim iPhone-a imamo te quick tips i naljepnice, vjerovatno. Unutra je charger, u ovom slučaju za američko tržište, lightning kabel i naravno nove earpad slušalice koje dođu u ovom nekom casu, što je prilično fino. Nastavimo sve na stranu i vratimo se malo na iPhone 5. Ovo mi je omiljeni dio otvaranja uređaja, skidanja ove naljepnice. Interesantno da je od straga uređaja u stvari tamno siv, a Apple znak, logo je potpuno crn. Tako izgleda u landscape modu. Što je interesantno, materijal od zada je veoma gladak, mada ne kao staklo, i izgleda da će malo manje biti otisaka prstiju na njemu. Dole imamo otvore za lightning kabel, slušalice, mikrofon i novi zvučnik. Gore isto kao prije, samo dugme za zaključavanje, up and down volume i home dugme se osjeća malo tvrđe, što je dobro. No to je to, to vam je otvaranje novog iPhone 5, ja ću naravno ga sad boot up i aktivirati i pregledati ovo sve i javim vam se za koji sat sa prvim dojmovima.